Parte semana 2 com Jesus. Nossa participan com Salmo 31, versículo 1 teco 4, 9 y 10, 4 teco 16. Den vos, Señor, mi busca mi refugio, no laga mi queda nunca brongonza. Bota justo, pesei, vim salvar-me, tendeme, no tarda para livrar-me. Sea mi barranca de refugio, forte e fuerte para donar-me escapatório. Bota mi barranca, mi forte, para sobra, bota fiel na bom nombre, lobo guiar-me e poner-me sossegar. Abo por sacar-me for de trampa, o quieto nanta arma para correr-me. Nota abo te sun puta mi força? Senhor, piedade, me ta den perta, mi woa ta stuak de verdriet, mi alma, mi curpa, me sunkos, mi vida ta passa de pena, mi ayanan tabay nagtehamento, de mi miséria, mi apera tur força, mi ta cansa te den mi resto, ma mi ta confia arriba bo, Senhor, mi ta vista, abo ta mi Dios, ta den bomang mi suerte ta, libra-me de inimigo nang puta persegui-me, laga bo cara ilumina bo servidor, salva-me pa motivo de bom amor. Awe daração, palavra do Senhor, pa donar ânimo, paz.